Oh wow. Joshua interview kom na kimini som phum kan ngai lai ami pi lein online bi hanak nan van tu mi te jong kha si kho to kin tel kan zoom lai sinai mi som phum long si cha adi lagin kan hal chu lo mi me lai chu cha chun a hal mi jong ni ra khai them la ti kha kan du chun kan hal mi la ka Joshua van hi volei chung pum pi ni tu jan jong hi an zo ding si cha tong pal te social media hin chim thu ding chim thu lo ding tam pi thil om cha a chim tik zong a second hal tik zong ra rin le ni to lai cha zong chu mi pi ni rak thai thiam te ro ti kha kan du ni chu thiang him ten atui ama a career a rian te hi thian ne pek ni thon na khi phang sulo adang dang thil tam pi a khan a social media thil thalo te ban tu khom na sti kan du cha ama ne le tik zong a asrem ning te na le lai ro ja ka thiam te ti kha sim ka du. We would just like to say that for tonight, we are just going to stick to questions about his career as a UFC fighter because that's what he's here for and that's what we're here to listen to. So we apologize in advance if we are not able to get all of your questions. Again, we will just stick to questions regarding his career. Thank you. Okay, kanalom tutu panel discussion conduct talk lai question masabik Joshua, welcome home, welcome to the community. Atu bentukin krifa bupi ni, community pi ni, minau pi ni, tay nak napu, nak sunga upapek nak le, lompi nak, kenito apiak mihi, zaitinda napu ningse. What does it mean to you? Masabikay bentukin te, kami grami, kami punne, celebration. Bentuk event hana bukan tu pihak mi kamu tu yang kaya mahasiswa tukun dah zoom cina tinlong kaya apa ketila cun malong selon saya tukun dah thacamen aku bawa mi kalai mi pun he tampien tim he ketai tiga kaya macam thazang tampi galak cin tiga yang kalau tuk sengsan dan zat cuma Hello Joshua the field led van tika si namin tak he lai min van boy thong te the fearless he how ni dan po jitinda fearless na ning jitinda sinang chim kom the fearless he kema ten ka kema ten ka se ka kamin ka team mi se ketila cho anak ruang zo se zelo ashram thok karak thong ka hen the savage te kan au ka thong dan he rak chiem paro acha se kan the savage ka karak du bakla waka kamin rak thango ketelong nan du lo makan kematen show ka zau right now the fearless timi pa ka mu machun kema ka thodan ka van zau ti kan ti thailo te ka van ti te ma min ka kor ka lak be na se thalak Wow, okay. pakhatte hal nak tak kan lu thana pakhatte mi pi ni rakhal buk la timi cho vai khat Roy Val hen na tein huwa khan koram min temi la tak minu bakru lo pin ani chon tak na law ngai nervous ngai atui chalti na sinu hinte na chhodil changmo chon ding na tu hi ani chon tar so ma dikha ani ha lis tila mitam tung ni thaya chun no song loi tila chu Wow, what a great questions. The first question was regarding your name, the Fearless. So the question was, how did you come up with the Fearless name? And Joshua, you responded with, at first you were called the Savage? Yes. Wow, he was called the Savage because of his fighting style. And he decided, maybe that was a little bit too extreme. And after watching a show, you named yourself the Fearless, correct? Yes. Okay, perfect. Next question, please. Tuzan lay biakan ruang kan ni cuma UFC flyweight championship level tiang pakho nak ding saat discipline zone lai how sacrifice how commitment zone tha ten lai how te hi level pakha pak nak ding saat zai sacrifice na to mi da har big zai tlop im da har tok im chak sa ti ben to in ruwa chan si harnak katon mi herak tampi te asham thok rak thok ka hen
soisa tu zong tampion rakum ketila cho chun ke mazong kha zekitila rian karaktuan bu khang kato sitiga khan zekitila rian zong kha tuan tuk ke changa velo ketila chete full time in kan chasing ka sitiga kanu ne khan dream na chasing siko chun idin lo kem ne kam bom la rakate rakati te khan zekitila ke mazong cho rian ka chuak karakchin na te khan soisa tu khan rak tamai papa fangkhat se tha thu to anu la te zong bom na la te ben tu ka si te khan ke ma zong ka rian ka ton la tangka nga la kanu la te ka chom na la te ben tu khan rian na ka kir than ma chen ka phok than ka kir than te ben tu khan se ka laklo nak chan ngong tampi kitila cho na khan kanu la kanao la katupa te zong ke tu akzau chong ma te khente motivation tampi ka lak kanu zong na ka tilang mong mi cho na tin mi si chon su lo na te khan ka te ke ma zong chan sao pi ra lo te pathian tha kum ni chunga UFC kum phang kho ma khan na tl champion na thong tu cho full time ka to kho chang Losua atua hin tua volei chung pumpia kan mi phun long salon Asia abikin koram Burma le lai min hin kan Starbucks se le chung pi mi chon min se chulong slowin tua India ramakhin Mizoram kan ti ka chun kan mi phun tam pi kan mi phun hoi Mizo kan ti min ha chun tua raza mi zong tam pi num nai chun ha zong ni chun ani dirkam ani vaya atui tenak na hutan na lom tak abikin Mizoram Chief Minister Alubik chun support le Minister TTM ha ti minister chun an MP pakhat zong ne anma social media akhong baka lompina statement khatha te nan tiari Mizoram pi zong ne hin an lompi tak e chu anma mi pi zong hin thei tar na thei di zong kadu ngai anma mi pi sin ali tar chim lu mim mo Chief Minister se ama sport minister se ama mizo lai ne tha kam pek mi he ke ma cha zong sung loi to chun ama sport minister zong khan araka chon ton zelo kan vai khat vai ni chikani chon akan sport na khe ka cha sung loi bak kama zong matlu a hla mi kan selo kan tila chete lai mi la mizo la kama zong ka raza nam kam ka zekitila kan kho tam pi zon tia kama mi phun man tu khen kam hu ve kon ha tila cho tika tha kam pek na he ka cha sung loi tuk sung sung. Thank you. And the next question, this is for our younger generations, and they asked this on Instagram. They said, what motivated you to start competing in the UFC? Or what motivated you to become a fighter? What motivated me was my auntie Mio. I was always in trouble. I was always fighting in the street and things like that. And one day, I got home from fighting and I got bruises on my face and things like that. So my auntie was like, all right, come here, sit down, let's have a talk. And, she was like, hey, you think you a real man? And I was like, yeah, I never lost a fight, She was like, nah, that's not what a real man do. A real man fight for his country, his family. Look at Manny Pacquiao, man. He fight for his country. And that was the night that changed my mindset and everything. What an amazing journey. Thank you. Championship level tiang hakho nak ding cha zoom nak pathian na bo chan nak kan se chun the family the community lai in tha za pek nak zai I might not look like it, but I pray a lot, Alan le grok sol le tena zong ka vela zong thak cham ko. Oi pa ma pa ka vela ka ti pa ko ti phon ma. Thak cham ngai zai ka to lai po hen ma te he pathian na ka do te zai ka to lai po thak cham ti su ka to sa ti thak to thak cham ma ting man hen akabom ngai ting ko ro chun na chimman tuk chun ko mi phun ko hoi le po zong ne te ka nu la ka pa zong ne thla kan champiak lamang rong hin suru te ron Joshua na video zong kan to zo biak ina solo na sak nak zong kan hu I
case chunga te na kai zonga thana chamta ka kan mulam tu na kan chim ban tu pathia je lukna bo chen I min tampi hi chu kan zoom na ke kan ka long kan veina na tak tak kan lang ta lom hi practical kan to lom hi tampi me nang mana zoom na ka hin fel tin na tu mi thil panhi zai hi da zoom tu na si ve ban to kun tam bini chon ok tha te na ro nang mani pel lo ten fel tin na to lamang thil panhi chimok da kan ni mo fel tin ka to lamang mi hi chu zai ki tilai ni fatin ka to mi he chauk chunga ka tial zai rong adam hi ka to decision thil tha ka to se thil che ka to se zangki la ken cha ka tial mi ka check than lamang ma te ken thil tha ka to si khan chun ka nuam ka tilai chu thil che ka to khan chun zai luk ka nuam ko zong zangki la chauk kon te khan ni hin he zai men ka to chung lo ti mi reminder pakhat ta khen kam han chun panhi nak chu zai luk thil ka to la ka zai lo zong zangki la he ti man tuk chun thil pakha ka to la khen chun thla ka chom lo mang ma panhi he se big ro te ro chu pakhat te ma he pe tlai en ke ma ka theina ka atuliao kan mi no tampi he rian atron na en zoom tu ni chun pek chan nak te cheu ha cheu ka ti ban tuk te na he kan rian bak chu sa ko nang ma a hin te ke ma ka zoom na ka ti ban tuk nak zoom nak lai no fel tak tak ti ban tuk the nang ma hi nang ma dian huna dia lo chiamo si cheu khat kong he chu kanu mi sa kanu se akan sik peng mi se like sik dilem chute ka ten hen kanu mi ho na chu zelawa na chu te lai te ke athok man ka thok lan kan champion na si te lai hi ben tuk tangka na ngai te lai hi ti ka hen cheu ka te pe lamang ti mi he akachim lamang chung kanu zong he ma he ma sabi ka chim mi se cheu ka pek ti mi he kan zakatila ke ma ka sikho tok te chung cheu ka te zai tik man atlol ka du lo cha kano to he online rakrami question policy kum zaiza nasin da hi bentu thut na ki nar ni thok mo chun api mi chu when are you going to retire thut karak thok chu training karak thok 2018 France rokte and thut tak ka thok chu 2020 kan bitak te training la ithu tram ka thok tak he se retire it so it depend on people cuz kan division he tu he minungan ngai minos tela chu chuna si kholos la weight class ngum kai tela manu kan zau tela okay so one atua anu big panjova hen na thong liawi kan zau ta ton se second na te so nai thok lai hong khan ti phan nak mo je ban tu phun tal nei mo chun an chui e nai phit ti khan aphak mo khan chui mi khan kheng lo zai tin kha na toi ma khan nam ti ka zero da thu ko mi khan nam chol lo ti kan ban thin hang pa ma kha hong te to bo ka chim na man feeling kha hong hang e na ban choi na ban tek hong hang feeling si pento chen kan ni thong lai he ka thin phang bak lo oi dang ban tu lo ka ngai tuk sung ni thong lai he ka ngai bak chen ke ma ha nei do mi po chu ka chim ton na zai ti mana ka tai kho na ding lamum lo te like ka chin nak dan la zai ke Harbik se ka tilai chakte training camp tin hakum dan te na Harbik se ke ma jong ka training to na ka zoom ka tilai chun aka chui ka cho ka phet man ka tilai cho pal te ka thon man te ka na fak tuk lo na ka ke ka chui mal te ka fa ngai so yeah ma te khasi ko we ze ka til ka thong la ka tia khan ze ka tila akutin khan aza chang te ama na ka pia dialogy pa step plan khan ma te khan kai jong kha confuse pa ka tilai cho ma khan dialogy pa ra tin khan adi te ka fiang mi se. What a great question, and I think everybody probably wants to know your answer to that again. So I'll just ask you again, and if you can repeat it in English, that would be great. So how is your feeling before you were in the ring when you were about to fight? Oh my gosh, I forgot his name.
Because you won, yes. That guy, yes. How was your feeling? And the question was, I think he kicked you. Or did that kick touch your face? Did it touch anywhere? What happened? So take us down that road. See, he asked me if I was nervous for that fight, but you know, I was very, very excited for that fight. There's no nervousness, things like that. You know, I believe in my work, the work that I put in that camp. And so, you know, when he kicked me, you know, I kind of slipped a little bit, so, you know, it didn't touch me clean. So, you know what I mean? It didn't really hurt. But when he kicked me in my calf, yeah, that one hurt. That one hurt a lot, you know. So, but then, you know, I was going to ground and pound him, but he was showing me that, you know, he don't want to do it no more. So that's the reason why I stopped. Next, na thuat ding mi gong afiang sang mi na kan chim ko mi om lai ma. The next fight kong he afiang low, but whoever can get it. The question was, who or where or when is going to be your next fight? And the answer is? Whoever, anywhere, anytime, whoever. Okay. Kaban hal sabdu mi cho tua number 1, 2, 3 ay karmina he Panjova cho adam na dam logan fiang lawite number 15 nak Manel Khat minak dilupa kha junhua Taira te kinapan he zaideu he da chance ni la tin zu anman challenge tu dinga Kema kadu ke team na chon ampan hin zang ka zonga thong kadu ko na UFC ni tin pok da silai tu kema ni chon matchmaker cho you know ka chon ko nan zai thong pa fiang pa kham ha ka chim la te kana ma no si ka tilai cho para atu kema kadu na chon du ning lo pinto jo he tha ten recover ko selo rok ra than selo no ama kan kadu natin asithang la ka zumlo matika Manel or Taira pakaching chang sa teko la zai tuk tuan da kan hi thum ngo silai mo achan he Thai pakate ban hal sap ka du mi ju pakai ve ya atua nalu tika khande atui kan koram Burma flag kha na sok tika koram pumpi zong kan lom koram pumpi vale chung pumpia na kan theitar nak zong na tu ai na chimi interview pakhat khang mi chu ma hi koram flag I or lupi kho nak dinga fak ngai ngai zo mi namhu mi sti khasi ko je to khat da si chun ta chun naga tua US citizen zong si koram si tika US flag saloin koram flag ngai be nakha nang madu thim ma si mo kanang ma je tin da si ti mi de kha chimok thami mo se hi koram alang ka thim na ka chute ke mazong ka thi ka bloodline kan kalsin koram mi ka se chun te ka ma lai ram mi ka se chun UFC he tiban tu kan ro na matuk selo kha promotion ngan tuk mi city ka khente flag ten ha he du pong ken nga lo ti la chu matia hen koram ala ne he ka hoi pa de khora zong he ko ma he you know I was telling them on my first fight was asking them to bring my flag and they didn't let me you know flag kending akan kan rakhal na kay mazong ne flag ka ken ne ma he ala ne ka ken la ka te zai kho de sin te Myanmar si ka ten ha Myanmar cho country ma si akan te an thailo country si ka te Google he nam hulo ma ka te na Google ka pian na okay zelawa cha kaning apyak la kan te ka thot la kan ka lan chu te locker room tiang ka ken ne ka chu pi hi kan du lo kan chu ka vain hi na ka thon na kan ka ken than anga lo anga ante ka chu la kan chu than vai thum na ka kan akan chu thiam vai li nak zong kan chu a vai nga na kan chu lo ma ti ka kan ze ki tila kamau gar te kan Myanmar flag te ka cha ma ti ka kan zaitik maning kan koram alang ka ken ti mi kan thai kho ding se tilo ga tila cho ma kha post interview kan halti kan kalang tar ma he valai pumpi thai tar in kan zang fa te ka flag ra ken tar ru te ka vun ti ti kan mi pi zong kham vun aw ve ga tila cho
man hu long in hi koram alan he computer mi se pakhat ti ma he pe tai ba tha talok do mi chu tha thok kan long koram ayo na ban kan lang tar mi kha aho po kan lom di I pakhat te lai mi hi kan wan that phun nak chu volei chung mi phun tlom te hi tok wi kan sanain volei chung stake ngan tak tak baka hidin na kan phak pi kan du ni nga chu kan lai holte na kan lai pa kwa din ha kan te ga han chilo di kan do ji ma chana chu silo le kan lai pun tin ha ma vai khat phok te tal khi van lang khâu so ti kan du le khi mi khi chanum khâu do chanum khâu ding so mo atu le chimman tu kan ri khi mi um chu ro la se ka chimman kan ha chiban tu khna khong ha mo khau ko zakatila ka mazong ka zo mete atu ka chimman tu kan UFC chu zakate kan ishuk mi thil te pokhe chua la na ken PhD masa se ti kam mane chen mi ke na ten te ka ba na pe vokok pan hi ga swe ko chalai mi ka sina lang ko slomo se atu le te chan chu lai mi patien na kan dot tin sim sang lai kan lo se tu cho champion se chang cha online question ramizu what is something you want to do with since you have a big name zitna what is something you want to do with since you have a big name I just want to defend my belt as of right now and you know the goal is to open a gym for my people you know what I mean the people so but as of right now, defend the belt, you know, become one of the greatest of all time, and then, you know, build this young generation of Burmese, Chin, Hakka, and things like that, you know. Let's go. That's amazing. And you said that you wanted to build training or like a gym for the younger generation. So if you were to do that, where will it be? See, where... Dallas will be the first, and then it got to be here too, you know. So that's where all the people, my community are, you know what I'm saying. So Dallas for sure, and then we'll see if we can build one here too. That's amazing. You heard it, guys. Hey, he might start a gym here, so watch out. There we go. I love the energy. Okay, Joshua, atu hibantokin teinak namutika hin. Tuar kan palazong simbentuk impact merang khol chunte abigin minau chunga hen impact angan tak tak tu zazong na zawi zeitlokin da kan lungtho mu kan ilom nang mazong na simbentuk na phak kamerang khol zong na thiam lo siang en zong a buli te bentuk mu ti ram na ton ta har nak tam pi na tong nang ma sa i zum nak ne tu dir mun sok lowin lampi le sul nak har nak thina tong kho zong se chuban tukin India na sa dala sa Minau tampi chungkhar financial le tamtin lo rong amo pakhat khat alai struggle mi tampi nom zeitu ok thailo nawa tu na zongin buli rak tong mi tampi nom me tu tan minau kan minau na sina hen zeida pe cha du mi ham mo zeitu inda merga kan praktika na mazong tampi na rak tan nak experience kan minau na sina hen vital encourage pun mo sa du mi mo se becha ga du mi chite ke mazong US krak phaka hen struggle te trouble tampi krak tong zakatila siang ten hazonga bullying rak tong tilai chute bullying tontika we have to fight back and things like that you know and in the process of doing that you know we enjoy the attention right of fighting in school and fighting on the street and things like that so like ke lam tampi kan kaldu lo na khana kan shoi mi ke tampi te ke hoi thalo do zong kan hang out chan zong tampi chen thil so kan to du lo mi kan to chan zong tampi ki tilai chu ma ti a ken ke chan tampi chu khoi ka zo na da dir mun na kan dir be lai ti mi ke thai lo in khoi ka de da ka lai ti ke abna bia khoi kai khala ma ti hoi kom dang he kan ti ka bia kan lai ka pe la ka ti ka bia kan hoi lo pol ne kom kan du ti lo phun nangan si chang khatale ka komla ti khan la lung nom di khan num ve phone lo ma ti ka khan te abe pi bi ke kai ma chim ka du mi che tin mi ngai mi he kan hau ti mi he ka du chen tin mi ngai he che tin mi ngai lo mi na kan chen kan tha de shim ko tin mi ngai emo ma khan tin mi ngai mi kha tha ten chase te ma chen kai ma jong che chim ka kal han ke
I don't know where I belong tila chite khoi ka zona na kadir mun city mi ka thailo chim ka kal hun khan mi pozon ka kan accept ka tila cho mawan to king kan dream kan chase tika chun dream kan ngai ete tin mi kan ngai si kan chun kamazong ke khoi ka dir mun na kan kal kholai ti mi ke fiang neong kan ni thaila chun cha chi ka du mi cho kama younger generation lo slow nu la pa cha jong hen se nam fa le te ni thil pakha phat kan zo man tin chun thau long hai thong tok lau tha pek jong hai thong pau he nu la pa za fa te kan nol min ha se kan naw le chang thar pol le tha pek tu hen bom long mang kon ha si ti mi be cha kan du chin ha. Thank you so much. One last question, because unfortunately we are coming to the end. One last question is, what do you have to say to your fans? Thank you so much. Thank you for the love and support. I'll always fight for you guys. You guys will see the best Joshua of my next fight. Ladies and gentlemen, that is your Joshua Vaughn, Fearless Vaughn. Thank you. Kan long